Pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Danas ćemo popričati o tome koje nam novosti donosi novi čelnik Feda. Prije nego što krenemo, lajkajte video, pretplatite se na kanal, pokažite mi na taj način da vam se sviđa sadržaj kojeg objavljujem i pridružite nam se u Discord chatu u kojem pričamo o vašim i mojim ulaganjima, analizama individualnih dionica, ekonomiji, burzi i sličnom. Pa ako vas zanima, imate link u opisu videa gdje možete saznati više o chatu. Uz chat i pristup našoj zajednici gdje se družimo, dobivate pristup alatima kao što su FastGraphs, Seeking Alpha i po novom CNBC Pro. Također zapratite i moj Instagram, zove se Financije i samo financije, sve zajedno napisano. I možemo lagano krenuti, imamo novog čelnika Feda, on se zove Kevin Warsh, više nemamo Jeroma Powella, pa evo, izostalo je i ono njegovo Good afternoon, sad je to Warsh zamijenio sa Good day, evo čak se i to opazilo kao jednu razliku u njihovom nastupu, ali naravno ono što sve nas zanima su zapravo ove ekonomske teme i što se zapravo tamo kuha, što se razmišlja o burzi, o ekonomiji, o SAD-u, o globalnoj ekonomiji. U biti, evo, za početak, trenutno nema promjena kamata, međutim, svi koji su tamo malo mijenjaju svoje mišljenje i postaju sve više hawkish, to znači da su zapravo sve više orijentirani prema tome da se kamate dignu u ovoj godini. Trenutno je rezultat 9-9, njih 9 misli da se kamate trebaju podići, 9 ih smatra da se kamate ne treba dirati. Bilo je riječi i o tome da više nećemo dobivati takozvani dot plot, to je zapravo ovo gdje svi članovi Feda daju svoju projekciju gdje smatraju da će kamate biti u nekom narednom periodu, odnosno da vidimo kako se zapravo formira monetarna politika. Međutim, i dalje ćemo imati dot plot. Ono što je razlika u odnosu na prijašnje vodstvo je to što se Warsh zapravo isključuje iz tog glasanja, iz tih projekcija. On dakle neće dati svoju projekciju, zato vidite da je rezultat 9-9, a njih zapravo ima ukupno 19 zajedno sa predsjednikom koji isto tako ima pravo glasa. Tako da bar za sad nemamo njegove projekcije, nemamo njegov jasan stav o tome, ali imamo zapravo njegov jasan stav da inflaciju treba obuzdati, stalno spominje stabilnost cijena, naravno kako se postiže stabilnost cijena kad one narastu, tako što centralne banke dižu kamate i to je upravo ono što će Warsh vrlo vjerojatno i raditi pod uvjetom da inflacija ostane visoko. Dakle, na neki način zapravo i nastavlja rad svog prethodnika, on isto tako nije uvijek bio 100% jasan, već se njegovo zapravo razmišljanje dalo naslutiti iz toga što je izgovorio, iz toga što su drugi članovi Feda rekli. Jasno, ne može on na toj poziciji reći ekonomija nam je loša, situacija je loša, trebamo napraviti neke radikalne promjene, to naravno nije njegov posao. Njegov posao je samo da reagira ukoliko zaista nešto izlazi iz okvira, prvenstveno ako se to odnosi na inflaciju, to je ono što zapravo centralne banke u prvom redu trebaju rješavati. E sad, što to znači za burzu? Znači, rekao sam na početku videa da su sve više hawkish. Uglavnom, kada su iz Feda dizali kamate, to bi logično značilo da će ekonomija malo stati, da će oslabiti, da će se na taj način zaustaviti inflacija, odnosno pokušati zaustaviti inflacija. I u teoriji bi to trebalo značiti da bi burza trebala ići dolje u trenutku kad se to dogodi. Naravno, ne mora se svaki put dogoditi tako, međutim sad kad smo izuzetno visoko i ukoliko zaista dođe u nekom skorom trenutku do toga da kamate krenu rasti, mogli bi u tom slučaju vidjeti korekciju, mogli bi vidjeti pad i to bi logično bilo nešto što bi nam se svima svidjelo, pogotovo ukoliko želimo kupiti neke dionice koje nam se sviđaju po nešto nižim cijenama, ali to je sad opet pitanje hoće li oni to napraviti prije izbora za kongres, poslije, vrlo vjerojatno se do izbora neće ništa dirati, dalo se naslutiti da je Warsh naravno više vezan uz Trumpa, Jerome Powell nije baš bio toliko pod Trumpovom kontrolom, on ga je više puta htio i smijeniti, pa su jedno vrijeme bili u ljubavi i tako je to išlo u krug.
Međutim, za Warsha se ipak priča da je više uz Trumpa i da više želi slijediti njegove politike, iako na kraju ćemo vidjeti, može se i on odmetnuti. U svakom slučaju, moja prognoza je da ćemo do daljnjeg, odnosno barem do izbora, imati situaciju takva kakva je, da se ništa specijalno neće mijenjati, a nakon izbora moguće je svašta i tada bismo realno mogli očekivati određenu korekciju koja bi svakako bila dobrodošla. Evo, za sad nema nekih specijalnih novosti iz Feda, osim ovog naravno što sada počinju naginjati više na tu stranu da počnu dizati kamate, kao što sam rekao. Nema nikakvih velikih novosti, nema nekih prekretnica, ostaju stvari kakve jesu, ali naravno sada će doći sve više u fokus opet, budući da imamo visoku inflaciju, a dok je visoka inflacija opet se sve na burzi vrti oko Feda, oko te stope inflacije, oko kamatnih stopa, tako da ćemo u idućem periodu opet imati jedan veći fokus na makroekonomiju, na monetarnu politiku, ne toliko isključivo na fiskalnu politiku koju provode vlade. Prije nego što završim video, još vas jednom pozivam da zapratite Instagram Financije i Samofinancije. To bi bilo sve od mene za danas, nadam se da sam vam dao korisne i zanimljive informacije, svakako ostavite u komentarima svoje mišljenje, lajkajte video, pretplatite se na kanal i pridružite nam se u Discord chatu. Hvala vam i vidimo se u idućem videu.